Abusia Selva Kaya about 5 years ago and a prophet from Chacha Echo Penny Mame Fabre Ewo Appiah. Na a year Manasseh and a soft penny for your work and a copiemu Ewo Appiah. Yana Mokakoya prophet from Chacha Abusia and Koma a copiemu Ewo a year national and no and a Manasseh the world changer at the Aberton Bonson. So when a prophet Isaac Owusu Bempah and a D and Komo at the farm one audio of Aberton Bonson. So Abusia will be mean your recording a young say prophet Isaac Owusu Bempah and I said prophet Manasseh and I recorded the Sadri Yens mention also audio no Aberton and Bonson. So yeah, audio no some etche as so for na pama wo pam ye prophet Isaac Owusu Bempah eti so much say wo mo ba be sign so ko na eno and ama Appiah biblical ni bu afu ye pass abede ono so ba bonten e dey strong warning akọ e dey ma prophet Isaac Owusu Bempah na say Manasseh the world changer na busia and some yeah Appiah biblical aka no enye ensem keto amayenko ni ekotie se ni Appiah biblical wo dey warning no ekọ e dey ma prophet Isaac Owusu Bempah esi afa too much GHS ni ekotie no na when we subscribe to no so e dey ma ya no wakai se wo dey go no ebeka ho se na be na upload ni eto mo one first person that one sa ebidi kan fight mo bia me dey me fight mo bia I am not fighting for anybody me come no krekeke obapa me can no kre asem no krekeke that's so I'm not fighting for anybody audio na Manasseh I record so for Owusu Bempah dia beto bonten eno ehum waye na me dey ba nti emu chirechire mu no na bia me chirechire mu wa hwe ya wa be ye say me fight myself bi I am not fighting for anybody. I'm not fighting for anybody. Audio bi na baba to abonte na me ka ho asem wo me video na din kan no na o mo report me video na kate na sese masaba life beam. Audio bi abeto abonte na audio na beto abonte na Manasseh the world changer we so call himself na one so for Owusu Bempah Reverend Owusu Bempah na o mo te force na o mudi nkomo na nkomo ne fare ba nyina Appiah biblical na entai na so for Owusu Bempah akora bia ono na fono ase yehuru tum na fono ase ya twemframa na dia awure tum ne yahuo na fono ni nanim ase bentoa sa akwa no ye fen adubachi nanim ase bentoa wo ya hwene yesterday no adubachi tenie ohun ne kase anye fe kora kase yon fataw enti ebeya kokoye slim kokoko slim wate koko slim na kase yon kase fataw kora se de woni masie abubum funfunya sia ye no kase yon fataw bakokora wonim se bentoa adubachi wo de no adubachi betra bontena asama adubachi kan se osofo Appiah biblika me pese me kama wote ase se osofo Owusu Bempah oni wo hotai asofo Owusu Bempah etu hene esi hene nti osofo Owusu Bempah eni Appiah biblika hotai ba kokora adubachi to aso koso kan se osofo Owusu Bempah kora woda onwene me ho frama kora me ho hwem keke kora emfana adwenim fi se adubachi ehye osofo Owusu Bempah adwenim na kumam eni na no na okasa asem no eni na anu ani nansa na nyame atwia wo mu nyina aka ene wo mu nsem hu no bekekan ye no adubachi kikasa ansem hu wewie ye no anche na Manasseh akọ record Osofo Owusu Bempah woni ni di memi ho nkomo ene dia beto abonten se bam so hu ma wie ye wo hu nyame a wotwia wo adubachi wo hu nyame a wo se nyame atwia wo ka bisi wonim se bentoa ne kase yo nya fe baako nti be yanka islami saa wonim se de yehutu wo adubachi dia beto abonten Appiah biblika be cattle Osofo Owusu Bempah woni ho time Osofo Owusu Bempah de ne Manasseh tefo so omo bo me ho nkomo no wonim nkomo Osofo Owusu Bempah ne nkofo di fa me ho bebrebe beto manim Manasseh die we se nye se wonwo ne dia beto abonten anka me mfa ho no dia beto abonten tina me ka ho asem enkomo bebrebe na Osofo Owusu Bempah ne nkofo di ema ebi beto me manim eba manim da bia na ya me di mani na me de hwe no visai ye onyamre bia wonye Owusu Bempah nko nyankopon ane wonya Appiah biblika nko nyankopon wo ye wiase nyina nyankopon a ye fe no attentre ni nyina agya. It doesn't matter who you are. It do so nyankopon ta ni judgment seat so obu atane pepepe we nyankopon wonye mu
Tinyame nka say we die wo ye me prophet na we die wonya prophet we die wo yesi na we da bi onyame wo do ye nyina pepepe enne me kama obi bi ate ase ye e ma obi amfa ena mehu ehunu e wasase so onyame do ye nyina for the first nyankopɔ mie wani ma hu bi ni nkyerɛ sɛ onyame taa eno nkyerɛ sɛ onyame no e gift e ya kyɛde keke akyɛde no so wuwia eno ano no asa over Diabusua me nche wona me nsebre me ba be bɔ Manasseh anumu asɛm no share the video no ne bɔ live no so na yenko yanim me ba bɔ Manasseh anumu asɛm a wono ankasa ede ebeto abonten wo record so fo so Bempah de beto abonten me ba be bɔ me beto aso na ye nyina ye ntie se de na ye tie no a etekoye no na ye hwɛ de ewu mu e wiase me simpelifo se asɛm wo empedipa ne mum enipa ono ana open ho asem video no omu promu ye beye wuche kumchacha e maami usani papa wiye wa pega omu nyina ko share meeting no obofo kobi so for me fe ne edun kechia na oba ofie na okobi edun kechia na eye omo oni asofo ne kasa oye audio e de send me 17 nkomo agofo no mudi Ulumai, me won sananka me wa assessa akanse me na betie na we chigu wada da etino omuko hia wo saa ayi na se no ana obofo frɛ omu nyina wuche no nyina obi a wo no muka se eja Bempah ye na dwene so Owusu Manasseh de ne tena ye so nti yen so no mama ye nyina ye baako ni ye wuya ye beye e de tie papa no olumai wuche oye na wosa ho brasie koze osina so futika sa meeting no me say omu ye meeting ni wie ye no olumai kum chacha maame ye usani papa ye no ewo omu ye wa Appiah no obofo wo mu bi benyo ko wo mu bi benyo ko no woni wuche no nanamu obi ni mu ye no omo nanam wuche papa me ya so na wuche kita oil edi meji oya koda no beto atade ma me na metua ne ka mentimi entia makata ne se ko week tie ne abusuafo ye beto aso Manasseh si na wuche ebeton atade ma no na otua ne ka no ya asole na wuche abaso ba bagini sika Abusua Manasseh oye mambofo papa oye bofo no na wo Manasseh wudi agrome na chiwatum me na me kama wate ase woni obofo ba Andy case na me mama agada kokko gira court na mumie no moka ho me na me yi mumie no nyina afiri mu me ankasa na me yi mu firi mu me case no I can decide whom I want to arrest. I can decide whom I want to arrest. Minam yiwu Manasseh ene obofo ba Andy efiri mu obofo ba Andy de ohun nyansa otumi afafo wafrefre me apamachew enimi edidi nkomo minam yiwu ne obofo ba Andy wu Manasseh kwa de okeka e kwa de na time e wosen kamen kamam wakwa dem but me dwene se wo yare mu kwa emire bi atwam kwa wo frɛ me ma opanyini bi esende usika oni me kasai enye me osofo Appiah wo sa Manasseh ya wo kasai ka wudem asofo bi kokoye case wo national headquarters me na me frɛ wo Manasseh na me ma guidelines say you careful because case no makwakwa no mo de kokoma cyber for and they want to trace you so mu trace no munya wa cyber for do metuma trace we nya baby upa ko toilet so o baba be chew enti me na me ma wo da ho so me ka kire wo say me a police fo mpanifo ni nyina no most of them en ka sese ka me mpo ka me ka kire wo ba mi hu mobo hwe wo yare ya da wo so e hwe awuhihi a wonam na woni baby papa bi a hwe date na mi hu mobo mo de mono ye mo papa na mo de boni na etu ni paka wo Manasseh wo adi bi a Owusu ma minti na me fire wo
woni sofo su Bempah edi nkomo no wisu word bi ma me na mebo saa word na mema tiefu ahudi nti a me fire wo particular Manasseh wo ye mambofo papa nsema Manasseh wo kan wo audio ni mu nyina no se obofo de frefre wo mu ena wo no tena se obofo menim no onye saa de no obofo can never be defend but obofo menim se obofo se o frefre nkofo se yanye obi hu meeting koye no bone mi hu obofo ma hu se wo ye saa de ni bi da na obofo de ne se wo sori tia ne de a ono so bepe obi ama ono so akasa ama no anase obema obi gina obi atia ma obi so obi so kasa ama no obe kasa ama no eno de mint bi inside ti won ho fi se meme krapo ori eni bi to me first example ebra na me kasa ma no ogina machi na se obofo se me bopa me ni mo tena se ye mbopo eno de kokubofo obi a me Appiah bibrika me ne ncha na so eno kwa de mesane ti won ho yemra ayiso ye fede say yemra ayiso sofu uche minim sofu uche those days wo Manasseh wanya vie say wo Manasseh wanya vie say Manasseh da wa soro na wa hefa ehine fa na wo Manasseh wo kote asore no ehine na wo Manasseh na wo te asore ya wo asore ya wo ya asore ya sofu uche eba wo prophet uche ba wo Manasseh wo ho se wo beton tade ama no wo ba bagidi sika which I mean no business mind long time which odwo tukwa ko fantade ba ne ho na sofo tontade papa hye eye no kore eno na wo wate e na wo di kabie na sa wo se Manasseh so wo ya na Manasseh wo di asofo ati wo aso wo tibi da e ma na wa aso ne wo braba che ba bi ko na wa aso ne dini na yen ko tresi ye kwa bra Manasseh braba tere ba bi kwa na wo kwabra Manasseh wo ya asore a na wo wuche eba wo ho eba baba gi sika firi wo no braba tere ana ara motesa wo Manasseh na Manasseh wo yongo ni wuche abraba wuche abon wo beto bobi wo beto bomu kwata osofo Owusu Bempah kwa ka papa mienu a ne boarding tail rover wuche ato abano no emu tie one tie say wo betumi ato ama osofo Owusu Bempah no wo betumi ato ama osofo Owusu Bempah na osofo Owusu Bempah na me dini ho yaw se wutumi tena ho ma kwabra Manasseh we say ebe frew etoto wano e wo force etumi record wo de beto abonten tambia osofo Owusu Bempah man ho kwama sa boys we say me edi nanim etwitwi toiletim any form wo katere ne wo kan wo mesi buoi what me tell ma Manasseh we that the first and the last person to call you for you to pick and talk on phone about me Appiah bibrika Manasseh abra wo osofo Owusu Bempah wo di se Manasseh we oye bofono in someone no beka yina no wo sugya gum ama wanya watan kese e de ama wuti akwakwa ebi te se wuti kura no asofo na asoma no se wo mefa spiritual father sana Manasseh peso kire Manasseh peso kire se wuti kura no e ya asofo no e na asoma no se wo mefa spiritual father because asofo na pewo osofo Owusu Bempah bone osofo Owusu Bempah enkosi daben baby ya wumfie dure di baby ya wunyini koi ni baby ya wokeka koi e wo se wukoko wieye ensese wo tete wo mada bia ye di wodum twitwiri fom saa wudi ntumi nda e wo social media ni Ghana ha fise asamboni bia ko wu a ekrawo asem bia baba bia na so for Owusu Bempah wudi ni wo ye ya kamo se mayanka asem bia baba bia ebe ba ye be ko ba no na so for Owusu Bempah dini wo papa adai wo ba du ba ti se wo nanwene me ho won kasa me ho me kwa de me ho mframa kwa bi mfa wa adwene eni nansa ho na odi ebeto abonten me manya ensem bebrebe asofo Owusu Bempah woni nkofo di mi hu nkomo eso Appiah musi wonye obi a musi Appiah onye obi a
obi a wonye obi a mama tem baby na menwene me ho obi a wonye obi a mama tem baby na menwene me ho Appiah nye obi Appiah nye obi ano mama tem baby na menwene me ho na me say ensuo cheto amu a eyihwa na Yesu Kristo kasembi yababa I say Owusu Bempah is not a serious guy. Baba, sometimes I can't think far. Now what time my Manasseh the but I will not share video next invite to be no be so invite to be yanko yani. Invite to be what share video man. Na ensabo hapa na me wi breaking news be ba betwaso. Enipa me di ne ho yaw kese pa wo social media ne so obaba ko pay fan ungrateful so. So timi tama bodem ni biti sek na tina ene ne kokodai mi diri chance anytime be beba social media so bia me fire no adise mama social media so oba wale fo wo share ring utumi ko ba wa ham e ma na tina kwase ampanyi ni bodam fo we ene wo die how Agnes me ho ya pa Agnes Manasseh o say how are you me ho ya pa Manati natina ujai ba we ujai wasi ampanyi we ya we nanim asa wakra ye twa de mene natina we nanim asa wakra ye twa de mene natina wonu we nkofo didi nkomo ka kire nkofo se ne yire ase enko ye kura we kwasi ampanyi we na won grateful so mami we say what lose respect what mini natina kwakoda me say mumyenu na mumobodua Mumfa baburu medinsi enkantam se mumienu mun topo mo mun traka mun kisi miemia mo mun ni mo meka nyame betwa boka mo be bre papa na wonim se wo yesa wo de saade we se di bema wonim se ebasa se pa na bema na wo ha no wo de mon twa mo de bo meba mo so mo de be fam keke mame nko na Manasseh so nese natina ne yire amano se ekoya enko besa na wo amano odi beti na wo edi wo ba te se wontumi ade wo etwase basa ade natina se nkoyi nti kwaro faro be fa wachi ene wo fa wachi susu a nkofo yire no san wo it is where ko week we no waba abeje etino we enketia na mami hu se omo de agenda ebese di eja Bempah de olumai di amama dine ashi nsem so ami gi esem bi edi ni se edi na wuche ba kufu nko abefa wo self spiritual father na atamfo ono mu nyina ye meeting amu nyina ko Appiah so wanko bimpo a omu nyina ko ye meeting wiye na wono no mutu su no ampaye dwa enketia omu nyina ko Appiah kum chaje e ka hu bi omu nyina ko Appiah no ko so di tia wiye etinu bana abofra ne ba se asesan na eye agenda efiri say papa say agenda ya fa to nsem mo say eye den na wono watamfo ye san krofo nyina enam so o kari nyana so fo su Bempah jeje ho I just said seba Manasseh Kenya so fo su Bempah woni je ho aye wo de ba wonim se Manasseh mambofo o to ne abrante ntem wo de wo tan to montem so fo chetimi talk cars tear over the bro Manasseh wa talk basket tie cry the brother we are all Kenya na chini wo wie se pa definitely wo be send nisika nti who lose we are Manasseh ayire ho a wo bro nsam so ade wo ni de anim na wo kan definitely o pe bibi na afiri ho aye denia so fo Bempah minimu se do siti wo be send no ba mi ya send nisika enti mumienu who lose wuche oma ho magisika ba wuche ba ho ma oba ho as a father no oba be sow seed oba ho as a father no the car brew Manasseh eba ho no as a father obe say wadofo ati tell wadofo ntem
So what I say? Manasseh ebetete woni wadofo entem. Manasseh obese woni wadofo nyina entem. Enti mumienu who lose? Who lose? Manasseh sema woka nyina no o create a big confusion. E die be na tibaira humamu ama bayire amo akese. Sofo su bepa enkosi dabei. Ena saa niema wese nyina wo betwa so na papa watena se asomdwem. Sema Manasseh kan me be yi unsem bia no ye nko ba bia nyanduru ba bia wo afena me ba be yi unsem ni na no no ma to jama mu mienu nyina. I am the man who doesn't fear sakate and the don who doesn't fear me slow would him say Appiah biblical. He doesn't fear anything. I only fear God and respect man, but no human being born of a human being me Appiah me slow ni da slow me bunipa. That's all. Me want me come here, me come. Wa mo me dia kame ni me ye video we. Ba me dia ba munku ade me ba be yi me ho ano. O say Appiah, please, what wrong Papa has done on this audio? Even Papa Owusu didn't said anything bad. Yes, me nkas was say waka be born there be nana fuga. Na botete me say papa me kasa nyina me nidi natem na me mumu me chane say why did he allow Manasseh to record him, even to pick Manasseh call, even though no enyame na me be dictate ama no enyame na me be trend de honka de ene de wonye. Are you getting my point? Meba what dey yenko what dey audio no tie ni na me be cancel me da wo betemase you know baby awo we tie ni na botrema me yanko omo munyana nam no sansori eno edi e kasa se ne fada no me stop oh munja from de me papa kasa wo Manasseh utu winzi wase brother I understand you plan me that say hwe Manasseh utu Manasseh be se bra be che be kura wa sore wo baby a wo so oti asore ya asore ene asore ni di ni bra be kire bra be ka kire ni interest ni enko ho ni enko hwehwe so for which minim no ye business mind long time. Yes, okofa niema kofanta de emani niema long years back. I know him very well. E do be ko ye business trip kura e watakura de a me na me ne kosata na me ya asore watakura de enti wona me na eko enti do time me be ko bia na nukuta best ata no pu years back nukuta C class. That guy ofi driving car papa nyene. I know him. Nise bia me be gina wo no. Years back kura na ya asore ya gidi ya kokwa na yentimi nto C class ni bi dem. But this guy was using C class. And he say, "Come me kwata kradia." No, kwakwa any business ya. No, ne meko. Te wono no car na metem na kwakwa wakusimi, makwakwa ya sorry. I know which years back. And wo da be wo Manasseh when you say. Ah, wo se so fu uche wo ton tare ma no aba so baba be gini sika. Aya mu ndudwomo no musa wate. What you guys never penny. One ma atamfo a eka wo hye ni nyina papa wotimu frem se memra mekona itru ho Kennedy ayi ho eka se Kennedy mkoto no mekona ayi ho ekum chacha ho mekona patisco mekona bloggers awodo eka hunam se di omunyina twachia na me free dance wuchi eya na pese me ba na omunyina hu se me be sika wo wan na se pese wo sere me twetwe because the free wey dey u fear hako no obi ko hia no kwa so dey acid gumi so e ba bo me mu a wuchi wo mi ato atwene kwa ana no ye me sa adan na wuton no matamfo adan bra be say me yodo bi e di kire bra no say me fa ne say me brother upon the papa me ko no ma ni obo me ge pa eni ge ni hihye ho ge ni record me no de ama wo no wuchi
which is your friend, Miss Emily, come on, me could do here, walk off for police if you would trace him so. Committee. When you feel your credit, question. Appiah so me nyana bone. Sabi omo ko ti no mo bu yo na di mi Owusu Bempah mi ni mo hwe mi tum baby. Akora ene wara ro mama memere mu ha no moye. Afi won se me nuaba nana afuase wa afi won se nkomo no eye me nkomo no omudi. Appiah yi me nyane bone. Appiah yi omo ko che no bo no ewroro ne ho me osofo Owusu Bempah mi nim ho hwe. Praise God. Inti hona na Manasseh ene eja ma memmeremu wa hai na montie bi nti a mese me pese me tuja ma sofo Owusu Bempah enya atem didi sofo Owusu Bempah between you and God and man, are you speaking the truth? Say asema to me unim ho hwe. Yay. Sofo Owusu Bempah me bisa wasem me pemuaye. Are you speaking the very big truth, bitter truth? Say, asema to me ema mudi madaja be to abonten. Wunim ho hwe. Na me osofo Appiah me kesi wonim pain se wunim ho bi. Me osofo Appiah me kesi wo osofo Owusu Bempah wonim pain yes ni pain se wo ka ho bi. Enye wo nko a me nka se wo nko a da fi se mo ye katel ena mo ye me bone no mpenifo se adomani sado so ntakrache eruna ejinja me atem didie ma me ba social media be didi atem first me social media preaching and prophetic those days na me ma social media be didi atem there be omode sa abone ni di mi wie na ija me yaw ani atem didi Who's baba bonten na me didi atem a who's baba bonten na me kasa na is that then time no aso Owusu Bempah wo yesa me kasa won ka no kore edie be nti na me Appiah biblika me se sofo Owusu Bempah wonni masem no ho bi ebusua muntie. Number 1 was so you to what is your evidence that he knows about it? Neba ana me de bere wo no Solomon ko akoma to yam agro na ba wo fie na so busa agro be na ebe to boase me be kirem. Number 1 me ko che ababa wano a omuyisu no setem apa your friend Debola me ko che ma che sa 3 times abusua me come efia me timu come in semestia come maka Yesu amani hu enipa a obeberi akra no eye sofo Owusu Bempah. Dia obeberi akra no sofo Owusu Bempah ne sofo no a wo translate no ko English no ono na ya akra no ne lawyer. Machi akra ne 3 times e wo national headquarters sofo Owusu Bempah ene ne nkrofo na asore ma na sofo kwame amumu nyina ba obi omo ya we enunti na ana me hu nkofo say as they are not truthful as a Christians. Say just me anka samadi awurade na minima awurade anka nkofo we say ntin ka me nsum na me bie wo coming asoy dem kura kasa me koka praise the Lord kurada. And here number 1 is me ma 4 reasons. Number 1 reason am jama ye kwachi ababa fen Debora onini dua boahima na video me boahima na so phone no the video me nyi ni freni they cause biara even though they were beating me and I saw it. And here number 1 me se machi ababa say 3 times
say again wo kwa sorry edu be chi asori there edu be chi wakazi minimu ya mesre Deborah no wo kwa sorry wo edu be chi wo edu be chi asori dem no wo Deborah yi akora bi aminim no from Opambo Beneza ho unmade no moye na mo pesenka o moye ati se de akwa se Opambo Beneza mpona e de akora no asset me up if say akora no fi osofo Beneza asore e ho no osofo Beneza asore e ho no minim akora no e ye den na wo sofo Owusu Bempah se yakoche akora no se wodi bone a wo sofo Owusu Bempah wo na wo kyinem Usi wuni mo hwe asabu wuni mo hwe da bia usi wuni mo hwe so why are you burying them boahima ene efene say ay Deborah up to now I mean no kasai case no en court en go foti babonten adenti na wonchi Deborah no de ono no so de na wakwachi we wo so de asma kwachi we wo so asma kwachi we but Deborah na mu na wo you should settle up on the wonchi no who told you something chen I'm not stupid but nipa woni mi di akora no ho asie mu de moti aboche mu nim de yekoso wo police station ho enti no me be ka kora na nipa kora nyini ko police station a etese ntokwa anu onu odi beti ka jese abisara na police station wonni no sen wate asiampanyini wona betumi mefo yes enu anu waka no tio enu anu waka no Theophilus enu anu waka no aye no kure pa aye de okare Theophilus de okam aye no kure pa aye no kure trodu aye no kure trodu. And then number one, my church, no. Number 2. Abrante ya fe Owusu Bempah ya owuye. Through Apostle Kennedy onimi miti. O chire mu mam evidences. I chese edu ba chi ka case ni ho. Make us me say again ko asori we edu ba chi wo meboa. Good. I have all the informations. Abrante na efe no Owusu Bempah no ogare so for Owusu Bempah no oni mi hia e pa ma chew se case no na wo ka hu bi na Abrante ne yese obema me evidences ne ehun nsem nyina ti Abrante na ma me hu se edu ba chi ka case no ho enti me call report to edu ba chi e wo national headquarters anti-robbery unit ema ye invite edu ba chi edi edu ba chi e call police station busaminu mienu se sofo Owusu Bempah so onim ho bi hwan ne bebeli edu ba chi e wo police station sofo Owusu Bempah almost all his pastors including their translating no echo English no all of them were in the police station fighting how they can bail edu ba chi from police station. I swear to God. Ka Yesu moja obehwe gu ye ene na mani hu sa me kasa ana ni pa firi se bia maboda me modam fa be kasa bi Appiah de kasa me nye kasa na me pe but would you put yourself in my shoes ni pa obeberi edu ba chi eye sofo Owusu Bempah ene ne nkora ubehunu kwa me amu wo ho ubehunu klobia wo ho ubehunu we wo ho asiama wo mu nyinara de bia sofo Owusu Bempah se asam so oni mu hwe eso so me kwache obi wo asam no ho a sofo Owusu Bempah na interfere a police for to be catch me straight say sofo Owusu Bempah say na wa frefre national security for no aso police for bi wo ma woni ni mo no wa frefre na wo ma bebo awuram recently ya me kokoche kwa me amu edube ayi nana krobia ene ayi no ayi sa no ye enu ye number 2 reasons. Number 3 reasons aha na asem ni nyina ho
ababa wana o video mi no ye de ne ko high court ebra sofu wuchi ebe pa ma chew na mechire na mechire mu di ntia sofu wuchi ebe pa ma chew no afi na meba be kire mo na matiase enana dwi na mo huni sofu su Bempah odi atoro ana wo ka no kore e baba be kire ma kire mo na before say what beba no number 3 reasons ene aduru number 3 reasons ne beba no wo me nto audio no so na answer na me number 3 reasons na ba timu amu pe reason no mama mu 2 reasons remember number 3 reasons na mama yinti audio no hanwie yiwi a mama mu number 3 reasons echi ye no a eye Appiah biblical kodi adanse kwasiara wona sore no ni juada na wa onu uche ya fa fun frame se memra ni ni nkomo muntie kudu ye no na me se na eye den na wo papa ni eja Bempah Appiah biblical wo so ne so oluma you see metima prove ni na prove me kan won sem bible mawu de ntia me keka bi che Manasseh wo ya kwahia pa wo Manasseh wo mpo wo Manasseh wo kura wo Manasseh wo mpo no ya so wo kura watmanya chance ni wo monam udim tama me ni mi wuche say identity na Appiah biblical so sa wo Manasseh wo yonko ne me foolish guy wo Manasseh utipe enemy wo yonko enemy ye Manasseh wo yonko ne me wo utue school fees kura utua bi school fees wo Manasseh utua bi oba no a waye actress na won ne wo ye no hwana hwa akora na hwa akora no wo school fees utua bi wo ma ko efa school fees na wo aka sa okura wo tibe hwa wo ho no wo tua school fees se mo so Appiah so ada boy no wonya sika no wo huru over sika nye ena obetem sika dia Appiah for no reason na so obetem sika kwa na me for no reason kwa na is that your money what do you meba ye beduro what do you muma yentie mama fashion utibi sabe me ma number 3 reasons osofu Owusu Bempah o ka case ne sane man mempe on le oya no kekesia mempe sane man but the trust some na ekasa esisubia so kobra wuchi ka kire me say kobra medium ka me wuni asem no mu na eja Bempah na ne ho wo case no mu ena eja ka kire me say men settle Appiah biblical enti agenti na ma settle Appiah my me say opa friend fato so me ko uti asama Manasseh ka no o se sofu wuche ka kire Manasseh say Manasseh asem mimi ni mi huni asem ni mu nemo me papa ne sofu Owusu Bempah na onu na ne ho wo asem ni mu ne ho bom mu kase ne ho bom mu 80%. Enunti ana me pesa me settle Appiah biblical on the behalf of sofu Owusu Bempah. Abusiafo fasha utim se sofu Owusu Bempah ni ho hwe ya eye den na sofu wuche timi boni din se odna na ho ba asem mu na sofu wuche anko bo obi adin se enipa wa fa the spiritual father na ne hu ni asem biam na asem na spiritual father no ne on ka ho na sofu wuche betinya ko boni din se odna na ho ba asem mu wo Manasseh ka wo ye badwen ba ka wo de kwa adwindwini mu wajimi wudi agro Manasseh bitinya ko po wudi agro efi ne ko pe Monday me chwakin me na me ka chomi di Appiah biblical wo case ye da ho me se me na me yi wo free mu se woni ma me ka tire woni wudi agro me chwakin I know where I can fish you out and arrest you woni mintia o kwasa ye no mu wo de wa fa wo de fa bra me so I'll put stop on your nonsense me na me ka tire ho me pen kwasi asem ne nsem fun
Wouldn't nipa or 2 me for woman as you say, there be meaning film now to a wukra yale. Can you catch us straight to say what they were both for Andy Monamuka case? Papa ye bia sofu obofo eye me enti enemy yi Andy free moon. Andy was saved because of obofo. Because me kai papa ye bia sofu obofo ye me enti na me yi Andy e free moon. Na wo Manasseh papa be na ka ye me. Me hwe se number 1 wo ye mobo. Number 2 wo sa yare. A Owusu a wo san ho yare. Enam 37 eko wura machines. Me na me no panyi bi kasa ma wo panyi bi hu mobo wo Manasseh. Timi ma osika etu botom. Hey, Manasseh. Be warned. Ensabusia we ene sabe ye ekoso ewo internet so a trend ye pass sabe ama asofo ni bi eho adwuru o mama wo mo so a ensam no ayom one ye pa na mesre so wo so beja comment section ho all the social media handles no too much to it. Go subscribe, like, and watch share now for social media share.